ya a hi yena amukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel hayi la hi le nanani hi le Venda la le Venda namuntlha kahle hi to Thohoyandou koko hi lo tola ku i Venda na mina man le Thohoyandou. I'm working towards Thavhani Mall. Yeah, hi laha vlog ya hina yi nga ta yi kha yi hetela kona le because ku nga duma hi laha vanhu va tivaka ngopfu kona. Ya hi nga ze ha wista nkarhi. Ku na mhaka leyi nga ku trending swinene leyi va n'wi kha ni yi vona on Facebook whereby sweswi hi mhaka ku Mr Post i mirini naswona i mirini vhele ni vona ti-fans ta Mr Post to tala swi le ku trendeni sweswi mi vulavulaka sweswi on various comments va kha va kombisa ku Benny Mayengani is obsessed with Mr Post. Mina ni vheta ni ku wow, ni vheta ni ku sure Master T swa ku mhaka leyi fika a ze a yi tisa yi kota ku vulavuriwa because a hi mhaka leyi yi nga ku make-eka sense. Because first of all munhu a nga sungula a tlhontlha wun'wana loko hi ta ka beef i Mr Post video yi kona ni ta tlhela ni vekela screenshot nyana kwala ka video leyi even then ni tlhela ni vekela na link on top comment mi swi vona ku beef yi sungurise ku yini. That's how beef yi nga fika yi sungurisa xiswona. So swi swi ni hlamarisa ngopfu loko vanhu va faka kombisa ku Benny Mayengani hi yena a nga obsessed na Mr Post. Ma kona mhaka leyi and then ni tlhela hi langutisa ku ve na a period nto 2 to 3 years ku ve na period ya 2 to 3 years laha of course hi nga fika hi vona Benny Mayengani a miyela a nga ha ri ku bifeni. Laha of course hosi ngopfu se a kha ku bifetela yena ntsena a va a miyerile ka that period na yena i fika a miyela to that period a kha ba tinsimu ta yena ti va ti ri kahle mi nga mi swi voneni within that period. So the shocking part kwalano i ku a ku nga ri na loko the fans a va nga vuli ku Benny Mayengani I mean a va nga vuli ku hosi ngopfu is obsessed with Benny Mayengani during that period. So ma vona ku mhaka kona a yi connect-a ni vona yi kha yi connect-a leswi va kha swi vulavuriwa. So it does not make any sense, a swi connect. So loko mhaka yi fike yi langutisa hi fike hi make sure ku yi fike yi andlariwa yi connect. So a yi connect hi ku Benny Mayengani a miri and vula loko mira to the point yo a nga ha befinela ka tinsimu a nga ha befinela ka tinsimu kha ku bifetela hosi ngopfu. Ma yi vona and then se hi chika of course hi ya ka 2023 hi kona la of course hi nga fika hi twanana hosi ngopfu a fika a challenge Limpopo Poison as a whole. Leswi a nga fika a endlisa swona laha ku va lava hinkwavo like a nga va chavi. And the surprising part the same exact year kwala loko a va challenging loko se fika ku huma Mthondolo Vanhu Dr Joe Chiramani of course i fika endla mastering and mixing hi fike hi n'wi twa of course a fika a kombisa ku problem i mixing mkhulu kwala ni nga ma hleketela ka chinga Dr Joe Chiramani ku mixing ya yona ya a nga yi love which means se la a tlha a va restricta to a level yo va fika va helela ka yona va fika va helela ka yona ku master letin'wana tinghoma ta kahle lero ka beef va fika va nga ngheni. So a ni vona swi kha swi nga ri ku make-eka sense sweswi na swona ma yi vona. So i va challenging then loko va challenger ivi se yi suka tanihileswi mi nga swi vona hi 2023 hi swi voneni va beefa ku beefiwa ka Mthondolo Vanhu ku tlhela ku beefiwa ka Ashibi mi nga mi kha mi swi voneni swo fana na sweswo. Then se hi vuya hi vona se hosi ngopfu of course se a vuya a miyela i vona la ntsena before ku huma inani project ya DJ Gift hi kho a nga vula ku hayi endzhaku ka nkarhinyana va nge he twani. Yes loyi a kha vula project ya Hlavu leswi a fanele a kombisa swona leswi a fanele a kombisa swona sweswo. Yeah, let's continue. A na ha yimana ku vona timovha loko munhu a nga za a famba a tlumbiwa kwalaho. Yeah.
busy blind, and stuff like that. So since ever challenging, and then you want to say, of course, I've made a mission after the Gunan project, they DJ gift, of course, if you boy, a set of boss. So Ava a boingo, Shamser already wasn't over clear. It's better than judge you without fear or favor, Mr. Post Boingo Fuxugalite 23. My gonna Makalewa. So listen after in this Shona says, my gonna Makalewa. So then, ever challenging, so since Ben Mangan then is one I would say, look, Trenden, Messana Carver, she cleared before single Mr. Post. One of the Kaukomus of Ben Mangan over obsessed within and with Mr. Post. I should connect. We have the listening and the social time coming to I should connect because you challenge you. So I respond and I go, very obsessed. My one of my quite connected. I connect there. So Marco, you show them no email Magale, you want to go. Answer, I know I stock Ben Mangan and poison. So no email. Yvonne, okay, later one more. No email. Yvonne go. Shana look Mr. Post me lash Tanishanga made in project there Ben Mangan Yingame Yingo Commissy Power in the way if you command the views as expected now. This guy in terms of promotion, yeah. In terms of promotion, but in terms of beef, Kamseri, Longa is a beef for over Mr. Post, and it have a challenge. So, I'm going to issue in terms of Ben Mangan, a beef and Osungo, Mr. Post, and Angova obsessed, both challenge go and tell, of course, the Kai continue, Yamatri. My Trisana Macalisi, Gale Pointa. And when you're valid, the guarantees, and when I connect, if you ask me, and when I connect, my grandma, so you have one more, as you can see, this one, you have one more. It's quite good. I think it's good. It's not bad. And when you hear that bad, it's another Alamakum, check a cat, let me die one on very uneven, Nemcombashika on a mego. It's not bad. I'll look video, no next time, you. Tagarin, end of vlog. Again, it will depend. It will depend. So, reason you have to vlog what they think I handle, guys. I want to performance drop in because there's a lot of investment. Nakwala ni min ka robot da kula mi sang wona kan landere da tson fiki ni mala ani me yan lanu ni man thenji ka nong nang ti san wona ko tan lai ni me na ka role nya nem den sen su ka ni inda la an la ko ko tan lai ntsen other than that so was a risk mashon because lan va ko ni na ko non va ni na equipment ya mina and the number one equipment I card obviously I mean a card ron va ko khomi ma sin va ni na equipment nga card ma go na makali so fika mi tu sana le point so for investment ikulu kumango so lokubona ma support the greatest support and is msteva ko bam khambona advertisements van rikara ni appreciate swinene ma go na makali so man kan appreciate swinene so yale yetin yale it doesn't make any sense and then so of course ya kadla nyoka so kuna post anga itsala ni vela loko ha impela se tichaka ta dyana kuna post anga fika a itsala as you can see just yeah, I got that Mercedes AMG. So as you can see, so when I post the angafika aitsala angafana very manyangatse ingwanona angafana wena bari angafana wena bar rezamantiro utsika ku kombela mali hi maviti ya vanhu swi ta ku chela combo one day as you can see fika tsala that post so since already I ended a theory yo psychology isukini kam yeah you not have an jogo ku isukini kam conglomerate hi nga tlhela hi se hi confirm ku himpela veri ku holovini na dlanyoka ni nga swi vula tano hi nga tlhela swi confirm that because this post guys without fear or faith oh okay without any doubt hey not a lot of fear or faith without any doubt ni nga vula Master T kuri this post yi directly ka psychology very psychology yena a famba ka kombela timali hi maviti ya va a famba la ntirho i tlana hi manyangatsi so it's very very clear ku this post ne yi va yi kha yi directed
ka psychology leswi ni nga ta swi vula so tinxaka ti le ku dyananeni i vanhu lava nga tirhisanaka kahle swinene mi nga ma hleketa previously va tirhisana kahle ngopfu va hisa lavaya ka project liya ya psychology mi nga mi swi voneni mara se hayi yo fika yi nga chayi kahle just like that boom yi fika yi nga chayi kahle a ni tivi ku endleke yini because previously a hi swi tiva ku inani loyi inani msayikho a ri kwale ka khongula marate kwala se a nga suka kona se swi le ku hlanganeni swa kona mara hayi a rate nga noko update hi sweswo ku hayi se na confirm master T va holovini na dlaya nyoka they fought why ni nga hemba I don't know a ni tiku why va holovini I don't know why va holovini so hi leyi yin'wana angle ya Thavhani Mall as you can see here this another angle hi va ka yona na mhaka leyi i mudani hi nga tlhela hi 30 minutes 10 minutes just ku va heta ku na post ya murhangaphandla mani hi nga hetelela hi yona ivi ri ndhawini kwala ka Ngovi so Benny Mayengani ya ha ri ku phusheni ka trend leyi yo va yi nga mbali xikipa lexi as you can see na kwalano ka poster leyi nga vekela kwala so hakona hayi ku lava ntiyiso this strategy is working hi nga vula tani strategy lexi le ku tirheni xi le ku tirheni so hopefully project yi ta va yi ri kahle na ku anticipation this time around yi ta va yi ri henhla ngopfu because ku lava ku voniwa ku himpela na Benny Mayengani a nga ta ku va a phusha Mr Boss Dilo wina hi swin'wana swilo leswi of course hi nga ta va kha hi swi langutisa va yi kwala mhaka leyiwa so hi ta hi kha hi languta na swilo sweswo so as you can see hi le Thavhani la so hi ta hi kha hi languta na sweswo so hopefully so project ya yi ta fika yi tirha yi va yi ri kahle sweswo so hi ta vona swona leswo I think video helerini ti-comments mi nga tsala a ko luwa very a ni loko se ku kha ku commentiwa ku va ndlela yo of course hi nyika our suggestions just like that hi leswo